Berarti kita ke atas aja. Bisa turun di mana aja, seru juga guys. Wah, ini sih ngeselin ya guys. Katanya ini susah guys. Wah, wah, wah. Emang bener ini susah guys. Jir, sakit juga deh guys. Alright. Pakai pakai item aja. Hah? Ntar. North East. Yang mana guys? Hah? The Island. Oh, North East. Wah, muter dong ya. Oh, muter cuy. Muter-muter. Kita disuruh ke sini guys ternyata. Nih, sini nih. Nih, sini. Salah gua. Mau ke Days. Iya. Aduh, ketemunya ini mulu dah. Please lah. Please jangan kena racun dong. Mati. Let's go. Gonna die. Anjir, harus naikin darahnya si ini nih anjing. Laila. Leila. Nah, gitu dong. Kita ke Days, motherfucker. Weh. Kenapa gue belok anjing? Muter abis nih guys. Mesti muter banget gue. Oh shit, salah kak guys. Anjir, muternya jauh nyet. Iya bener gak sih guys, muternya anjing. Kita disuruh ke North East kan. Di sini kan kita nih. Mana sih tadi pulaunya? Nah, mana sih? Aduh. Nah, kita disuruh ke sini. Lah kok gue dibawa lagi? Oh. Lo. Ya pokoknya kita di sana lah. Kita ke bawah terus. Itu ada apa guys? Iya pakai kapal tahu gua. Ini sih menyebalkan ya. Logikanya Thunder gak sih? Logikanya aja.
Nah, elah racun mulu, racun, racun. Gak ada sakit-sakitnya telek. PR kelakuan. Wah, lama bener. Gue masih di bawahnya. Alright. Ah, kemo. Aduh, dia lagi, dia lagi. Come on, man. Thunder Blizzard. Dia jatuhnya apa sih? Sea Snake. Oh, ular laut ceritanya. Thunder ya dah. Wah, gila lu ya, ngincernya gue mulu. Apa Blizzard? Belum mana? Gak apa-apa deh dipukul biar stamina naik. Cuman racunnya itu loh kayak telek. Tuh kan naik kan stamina gua. Agent magic item aja guys. Gila lah Ela, mau jadi apa lu? Item. Boleh deh potion aja, potion kalau kata orang-orang. Alright, rada kanan dikit. Tuh, 2, 3. Oke, kita ke bawah. Nah, mana nih? Turunnya akan kanan apa kiri ya guys? Deketan laut sini sih. Kanan dulu ya. Oh shit, jauh. Jauh guys, jet. Jauh. Sini dulu dah. Alright, masih bawah. Terus kesini dikit. Sini, let's go. Oh, wah, musuhnya udah mulai gak jelas nih gue liat-liat. Please jangan racun aja. Apapun lu, tapi jangan racun. Sakit ya. Tunggu, gue tuker dulu. Ini mah terserah lu lah mau nyerang yang mana. Tuh nggak sakit-sakit amat kalau mereka mah. Nah, gitu kalau kata gua. Mati gak sih guys? Jangan yang ini. Ini yang ini ngeselin guys.
Menarik kata gua darahnya. Lemah bet lemah. Cek dulu. Takut. Tuh udah di dash kan? Gila. Kalau kata gua. Oh ada jalan di atas kocak. Go to this cavern and pick up the pendant from the corpse. Before completing the dungeon, go back to this. Hah? Maybe. Oh my, wa mau isi Neru. Loh. Kok dia kabur? Loh. I'm gonna tell my mom. Gak ada musuh di sini. Oh my god. Malas. Gak usah beli kalau kayak gitu mah. Oke, menarik menurut gua. Ntar dulu guys, explore dulu gak sih? Ini apa guys? Explore dulu ya, menarik kalau menurut gua. Phoenix Stone, gak usah beli tadi gua mah harusnya. Tapi investasi lah ya. Kalau terjadi apa-apa, ini apa nih? Wah, lebay banget gak bisa lewat situ. Oh, ini ya nih. I hope my son hasn't caused you any trouble. If he has, I do apologize. My husband was a dragoon. The imperial soldier killed him along with the rest. My son and I are the only two left. In the room behind us is the last surviving wyvern. It seems to be trying to tell us something, but I cannot speak its tongue. If we only had the of one of pendant, we will be able to understand it. The cavern of the wyvern lies north of this cave. Alright, learn dulu. That cavern may hold one of pendant. That allows you. Okay, maybe. Itu have to. Okay. Ask dulu. My wyvern. The dragon fought valiantly, but the empire knows no honor. They poisoned the wyvern water. The wyvern writhed in agony until at last their breathing stopped. Alright. Dragon. The dragon for okay. Terus go to this cave and pick up the pendant from the corpse. Berarti kita harus keluar dulu niche. Gue lihat niche. Kita keluar.